Kazan Irak, Kazan Irak, Kazan değil Moskova Irak. Evde Tatarca konuşabiliriz, söyleyebiliriz, gepleşebiliriz. Avulga gidemin demek, kuyuga gidemin. İşlerim demek, çalışamın diye. Çiftçilik kılganbız bunda. Danyada da fabrikalarda işçiydik, işlevciydik. Kaytarıydım elim Irak, kaytmasam yana Irak. Bögredilik Türkiye'nin Konya vilayetinde ornaşkan Sibir Tatar oğlu. Tatarlar bu yaklarga dip Sibirden 1907 yıl kuzunda çıkıp gitken. Türkiye'ge alar 1908 yıl başında kelip jete. Biride Tatarlarga jir bölüp berişinde siyasatçı, din ehli Abdurashid İbrahimov yardam ete. Başta bu avul Reşidi dip atala. Ol Sultan Reşid çırında tizilgeç, onun ismin bereler. Endi Türkiye Respublikası kurulgaç, avul Bögredilik dip ertile başlay. Bugün şu avulda 600'lük pujalık var. Jayın biride yaşauşiler sanı 1000-2000 kişiге jete. Avulga hazır Avrupada yaşauşu Sibir Tatarlar kayta, alar sanı 700 kişiге yakınlaşa. Konya şehrinden keluşiler sanı da şul 700'lerden artıp gite. Kışın ise avul boşap kalganday 200'lük kişi bilen gine oturup kala. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Haybat mısınız? Hoş geldin. Hoş bulduk. Nece bitti? Çilgin kaplaşıyor. Evet kaplaşardın mı? Celal Ütmer 30 yıl Daniyada işlegen. Uzgan gasırның 70 yıllar başında Bögredilikte yaşagan distelegen gaile Avropaga işlerge kite. Olarning balalары indi Daniya, Germaniyada tiplenip kalgan. Celal Ütmer ise pensiyaga dep tuğan avuluna qaytgan. Çiftçilik kılganbız bunda. Danyada da fabrikalarda işçiydik, işlevciydik. Yani işleydik biz. Arada tel bilmeydim. Tanca bilmeydik biz. Kıyın idi tabi. Mektepte uygunmagan biz bilmeyiz. Öğrenelmeyiz. Allah'ın telini öğrenelmedik. Ballar bilet de biz bilmeyiz tabi. Öğrenelmedik. Kıyın. Fayaz Kaplan Jayın tuğan avulunda ötkere. Ona 78 yaş. Ömrü boyu Germaniyanın München şəhərində tıqmaş fabrikasında işlegen. Onun bir kilini Şuvaş milletinden Qozanda okugan diyor. Bir tanesinin hatunu Çuvaş da işçi. Balan öldü ikinci göylenken. Kazanda okutmuş o Kazanı falan iyi bilet. Çuvaş gelinimiz var. Avuldan Avropaga hem Türkiye'nin türlü şəhərlərinə kitüşçilərinin anıqları Tatarşa indi şamalığına siləşə. 64 yaşlık Niyaz Yaşin'nin 5 balası var. Anıqlarım Tatarşa anlay, emine sileşuun bik sileşe almay dip zarlana ol. Tatarca bilediler, torunlar anlaydı gaplaşmaydılar. Üyte herkes Türkçe gaplaşadı. Memlekette dalay bulur. Yani kiçkine anıqlar Urusça gaplaşadı bulur. Alay değil mi? Ya. Ben ballarga aytam, üyte Tatarca gaplaşın. İnenin dilini öğrensin, atanın dilini öğrensin. Yok, hemen Türkçe'ye kayıp gidediler. Kışın 200 kişi bilen kalgan avulda hazır mektepte yok. Bu Elfer Kaplan, ona 18 yaş. Tatarşa anlay, lakin indi sileşulik ağır. Evde Tatarca konuşabiliriz, söyleyebiliriz, gepleşebiliriz. Elfer etisi İsmail'ge buluşa. Ailenin 80 hektar jeri var. Negizde alar kün bağış üstüre. Buralar tabi biraz taşlı. Tağ boyu bu boylar, buralar biraz taşlı. İki kişi işleydi, bala var, 3, bir de min barmın 4. Avulda yaşauşilerinin tepkesibi iginçilik. 53 yaşlık Eyüp Oqyerek 25 yıl sarık tutkan. Soңғы 8 yılda ul arpa, buday igem, kukuruz üstürem, üst traktörüm var dep söyleyip. 100 koyun var idi. Mal yok, malını bitirdik deyilse kişi yok, qaraşqalar. Hazır 10 hektar kukuruz, 5-6 hektar buday şeşem deyil. Endi qışın 3 ay devamında Konya şəhərində yaşayıb. Qışın 3 ay Konya'ya gidelim. Anda yatıp gelemez.
Kişi kalmaydı kaşın. Tik mal koy sayırı bulgan kaladı. Hemen meşegim de var. İşte olay geçinip gideriz. Kazan Irak, kazandın Moskova Irak. Kaytar etim elim Irak, kaytmasam yana Irak. Ramazan Uzuqluğa 88 yaş. Ул шушы авылда туган икенче буын татары. Аның әтисенә Сибирдән Төркиягә һиҗрат кылганда әллә 1 яшьтә тулмаган була. Рамазан әфәнде Нәҗибә ханым белән инде 70 елдан артык гомер итә. Җәмәгате дә бу авылдан, татар милләтеннән. Узган гасырның уртасында башка милләт кызына өйләндерү гадәте булмаган. Ата-аналар тыйган, үзләре дә чит ятка карамаган дип сөйли ул, яшь чакларын искә төшереп. Hepsi yalan oldu, yalan oldu gitti. Ömür geçti. İki kapılahan birinden girdim, birinden çıktım. Nerede geçti bu 88 yaş? Ya, bir yetimsi. Geçtim gitti. Nasıl geçti? Ул да күп кенә башка кешеләр кебек кыш айларын Коня шәһәрендә үткәрә. Җәйгә исә туган авылына кайта. Рамазан әфәнде такмаклар, бәйтләр, җырлар ярата. Karlar yağay buran bolay kış günleri volgan tay. Mühratına birer Allah'ım takdir günü bolgan tay. Бөгрәделек авылында гаять зур мәчет һәм әлбәттә зират та бар. Зиратта иске кабер ташлары вакыт узу белән юкка чыгып бара. Яңа ташларга исә төрекчә генә язалар. Зират белән таныштырган Хәлүси Айхан инде дуганы да татарча кылмыйбыз дип зарлана. Дуаны Türkçe kılabız, Tatarca kılmayız. Hani Rusya'da alay kılatılar imiş, Tatarca kılatılar imiş duanı. Anda kılgan görev yapkan bundan bir tuğanımız var idi mulla. Ol alay didegen, Tatarca dua kılatılar anda deyip. Bizden bunda unutulgan, indi hepsi Türkleştirilgen. Хәлүси әфәнде зираттагы иң иске кабер ташлары белән дә таныштырды. Сибирдән Төркиягә күченүдә баш булып халыкны монда алып килгән кеше Төхфәтулла улы Хаҗи Мәхмәт. Аның каберендә булай язылган: Мин уйлыймын, егетләр, бу Сибирдә тормаска, яңа кануннардан соң муйныбызны бөкмәскә. 20-нче гасыр башында Сибирдә яшәүче татарлар ни өчен туган җирләрен ташлап Төркиягә китеп барган соң? Әлеге дә баягы Габдрәшит Ибраһимов Сибирдә яшәгән татарларга хат язган дигән версия бар. Ул хатта үзе Истанбулда яшәгән Ибраһимов татарларны Госманлы дәүләтенә күченергә инди. Әле соң түгел, ислам дәүләте канаты астына килегез. Якын киләчәктә Русиядә зур үзгәрешләр булачак. Яңа хакимият мөселманнарның хокукларын танымаячак дип кисәтә ул. Хат Сибирдәге татарларга да барып җитә. Алар урыс хөкүмәтеннән күченер өчен рөхсәт алып юлга кузгала. 1907 елның көзендә әйберләрен арбаларга, чаналарга тиеп, авылларыннан 230 чакрым ераклыктагы Омскига килә. Омскида поездга утырып, Уфа, Мәскәү, Киев аша Одессага барып җитә. Одессадан паромга утырып Истанбулга юл тота. Кыш салкын, өстәвенә тимер юлга да, диңгезгә дә күнекмәгән авыл картлары, хәтта яшьрәк кешеләр дә авырый башлый. Кайберәүләре юлда вафат була. Ахыр чиктә 1908 елның 1 гыйнварында алар Османлы дәүләтенә аяк баса. Язучы, тарихчы Фәүзия Бәйрәмова азатлыкка сөйләвенчә, Сибир татарларының Төркиягә һиҗрат кылуның төп сәбәбе шукындыру куркынышы, иманны саклап калу булган. Сибир татарларының бу һиҗрат хәрәкәте 19 гасырның ахырларында ук башлана. Әмма аларга 10 ел буе китәргә рөхсәт бирмиләр. Виза айрым кешеләргә бирелә, әмма авылы белән йөзләгән кешенең күмәк китүенә рөхсәт итмиләр. Бу чиракта Русия империясенең чит илләрдәге дәрәҗәсе төшер, мөселманнарның хукуклары бозылу ачылыр дип куркалар. Безгә Габдрәшит Ибраһимның тырышканлыгы менән имперация ул вакыт Османлы империясында Абдулхамид хан булган. Бөгрәделек тарихын авылның иң танылган активисты Рәхмәтулла Куртаран сөйли. Ул хәзер китапта яза. Татар авылының тарихына багышланган шул китап төрекчә чыгачак.
Сөз оңайынан видео башында кубызда ойнаган кеше нәкъ менә Рәхмәтулла әфәнде. Kitapның içinde avuldağı niçik yaşaganlar. Birinci tapkır kelganlar, kurak yerge, toң yerge qazma qoqqanlar. Sibirya ormanlık bilgan, ağaç köp bilgan, odun yakkan. Bu yakta ağaç bilmagan, sıyır kuyruğu deyimiz, şanak deyimiz biz, onu toplap yakkanlar endi. Ol biraz ağaç köpek bilan anınğı dolları deyin yani. Ağaç tabalmaganlar, endi azraq ağaç bilgan. Yey günleri bizning bunda yağmur az bola, qish kuni, qishda ol vaqt ko'p bo'lgan endi. Татарда, Түректе, Müslüman bulsa da ayrılıp turgan yaklары да шактый. Шуларның берсе ризык. Мәсәлән, татарлар ат ите ашый, ә төрекләр юк. Kelganlar bizninkilar ot ite ashagan. Bu Türk xalqi ot ite ashamagan. Mesela atni so'yganlar o'zlarininki osirab kishining basarından haram aşamagan atını ceylan. Bir Müslümancılıkları köpçülük bilgandı. Onları mesela at itinden qası kılganlar, kımız kılganlar, qasılık indi mesela atta dediler tuğun içek biladı. Anı tezkere aylandırıp şunun içine %30 atının içmayı, %60'da atının da indim bilgili yerlerine eğitim salıp qası yasaganlar. 1985 yıldan beri Bügridelikte de at iten aşamılar. Çünkü Türkiye'de at iten aşav mekruh sanala. Rəhmətullah Qurtaran sözlerince avul halkı ana tilin Tatarşanı da ekrinlep türkleştire bara. Tatarca bilgen kişi, indi avulda ösken kişi. Onu hazırki bizimkiler anlamıyor, biraz kıynala. Çünkü burungu Tatarca, Türkçeni Tatarca deyip söyleyip verirler. Ana Tatarca deyip oylayırlar. Mesela avulga gidemin demek, köyge gidemin, işleyim demek, çalışamın deyip. Şunlarda anlaşılmıyor yani hazırki bizimki yigitler menen. Yiyecek, içecek satamın. Bügridelikte kışın 200 kişigine kalsa da kibit baribir işli. Satuşu kinine 2-3 ming liralık, yakınça 10 ming yarım so'mlik aybir satam deyip. Indi aytilgancha jayin avulda yaşavchi kishilar sani 10 tapqirga deyarlik orta. Bügridelikning kelajagi mana shunday sezonla. Bilmayman, Tangada biz yürügeli gidemiz şey bilen. Durmadan otobüs bilen yürügeli gidemiz. İstanbul, Çanakkale.